Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kalau kaba dang kemil tiba ke jing im ke jongki kan ya khmat kan ayu kan don hapeneng kata ke jing kermen moi ke yang sam rai mata la dekat no jubor ta kadon kalum ti ka angin siapa ke ke badan gaman le nomor gampat uba Erwin ke sutnga uba longru muktiar bala pau khmat hagni ke jela kum ubriu uba don ke jing sngo tang shuyo jing tip halor ke jing sha siat yap jong ba roning nongrenri hagi sipai border security force ha surak ba pomshutia pen ursla marmar ulah hiar shagani ke snong banle yakendo bat ki bahiyeng hasam jong ba ronin nongrenri haga jing ekren bat kilat patai kubor uba Erwin ulaong ba ke jing siat kuli pet dak sipai BSF persya yaki reo pait ba klem da ai kano ke jing maham kadai ka kam ka pasir khai ba bat haga jo kapor ulaong ba ka lenti jong ka ain ka don bat kumubrio badon ka jinggit kle ula pen pau ba undon lang rengkat bat ki bahiyeng hasam jong ba ronin khnang ban yakun persya yaki sipai BSF kat kum ki kendon jong ka ain haga baya dai bergane ke jingja ki bahiyeng hasam kila mudoi daga ejahar hagi pulet ka pen ursla police station persya ya ki sipai BSF ki badon kti ban siat yam yo ba ronin nongri ubaladon arngut ki khon ki brang ret bat ubasa haga snong lai lengkot ki bahiyeng hasam kila dawaru ya ki bor pulet baki dai ban kem bat ban penshitam kat kum ki kendon jonga ain persya ya ki sipai BSF ki badon kti haga ne ka kam ka bala penret mensim sikat dai ya ki pait ba nong snong hagi thain khapot ki pulet jonga punursla police station ki bala shimti ya ka met jonga ba roning nongkanri ki la penkit no sha Shillong Civil Hospital na ka bentaban le ya ka postmortem daga jingsen ran lang jong ki bahiyeng hasam nado ka shnong pomshutia hado banapoi ha hospital kalau gumne men mustap I phone steward ya separak aku itu, betul? Di itu om kata ke jinjia menimit. Dan ketua por ngampat suntuk sutau ke ibu bajaru di ngalek kumnu ngahir nak buat sini. Di lagi kendu apa tanat, bat mendapat ya tanat, ngilaya draft bat laya file ke FIR mentan. Ke ibu bah ngitip ibu jinjia kat kumbai itu ibu ribar. Kalau mbak menimit hakapor khatwei beje men hakapor bakidang wan na umtli kikit kita kimut jong kongju kili ibu ya kimut hapo hangpe hasem hapo mausun kadon kelenti cepo kamon hakapor ka ba ki sim ya ka turning ka wan concern ka truk jong ki BSF but ini kat kum kejinge tu jungi inse tu yang hiap hisbet ba susawa kesan kajing sawa jong sulai ba human arkli jong ba running nongri ula kelon nak sendan hiang tanah na steering ba la play kesna ba ini kata kapor kajing tiang ini mele aku ba yabler ba yosno bagi hiar kita ki biasa ba bagi teber kata hading kata ki phetno ndan ka ike baking keli jayu pidang mansau na ka ike ndan ka ike warning ro dange ngala ong yu DSP crime mentan ba karkuan omba haji sisa la dadam kadong no suspicion jongki bakile kadong ka crime kajing le peman jong no hapok kaning area nomor ki kidon ka jurisdiction do 50 kilometers de ki dei ban pentip saki civilian police
Nomor buat lagi kami smuggler kami ki nonglek peman ki BSF kat kum ke BSF ai. Ki don kam ban pentit marmar civilian authorities. Nam ki yok ban register kes. Remenya ka bang sulung ngok kalang ba ki tur ya ke kali por kamut Bandung sete. Ki sian kali ka tuit nomor budi ba running don cuy kata ka por imat. Ka tuit ko nalas tai. Bar hata ka por pada kiwan pai. Ki klam kali ki klam ayuma. Ki klam rong em apa kali klam ai. De hadin kata pada ki lek dak lek. Hadin kata ini berkilalek ikendit emdai berkendit i langsung tu berkilalek i sahir nampak kali. I safon pada sa ekonom la jo. I phone pada sekatrai. Hadin kata pada la iPhone si pulit sikit la iPhone. Nang tala ya cakap. PI kadang ke prosedur juga anjan ya nomor ke FIR lah de file mentan lah receipt karena inquiry jong pulit kare banyak hendrai nakaliang kejungi ngadang ong ki bahayang mentan mau maidon kan banyak semat pada nomor beli ubar running udang dan tang hapola pesan sistem udon ki kun red angut ki bidang red ibai kan ni bidang si arbanai lai udah ubah kit baba ya kayak ngasem nomor beli buat kakiau ki bahayang basem lo kiri ki basitom sistem lelai kita dan hak kajian sistem te ilok mentah ke bahasa kalau bayi gini ke bedang im ke ige banja perkat iklum iba arbanai betang itu bayo kupam pad itu ila du ya kupah kalau kaba dang kemil tiba ke jing im ke jongki kan ya chakmat kan ayu kan don happening kata ke kermen moi ke yang sam rai mata la dekat no jubor ta kadon galenti ka angin siapa ke ige badan gaman le nomor ngampa dio ekran bagi ayen kamlong hianga bangan keren lap-lap pada bangarup ane galenti ka ang jibon nomor beli haji sia mata ada ka haba kalong kum ni happy ban wa dikilat bandawai ka compensation tu dia kata ngan saya keren bagi ayen anu pat ong ini nomor beli kam dei ka terukam yang apa kan ong kelempat dia krem di bahaya dari hadir mengelayu banyak syong sekali kimat pengkut saya kimat le syong ikan yang berkom hadir yang kata pada ngisi syong ngisi apa ini ya cuma nak kali yang pulit ngina file ke FIR ke bangi kermen ba kinyo ban le ke badon kam tam ya kini gibre di bala le hang ni kum bakalong hi naka ki fax ke badon ke FIR ke pen bakadon ke jinglek bor mo ya kani ka hapo ka jimpenya jong ka CRPC bat ka IPC ka baki penya ki pulit jelah ke jong ki pulit jelai ki hapan le ya ka badon ya kata pada la ki kelan la ki ayu kata pada ni siapa ke kalenti ka an kadon kamdei ka ba iyo bende ka rumah ya kata pada nak kalian ke jonga kumubrio badon ke jikitli ka cai brio bat ya kam ki basa le ben nga ong hiya kata bangan buat din nomor play day ban kan bisa kini ke petengah ndai ban ai bikin le kumne ban cut kat jubor klem da ai warning klem da ai are kadi ka sarkai ta kane jiki bre ki jongi ki basa athain bodar kan ja yu mata kamot kitang sudan ka ikai jing subah kin cepedeng kam do kuli kani ka bom la lo de kani ro ngakerpa di ki MLA ngakerpa di ki MDC ngakerpa di ki nong elam stong bagi de ban sim kiai kani nomor ka song san kani kalakta ka song san kamtam kaya menmiet menyong don bakpang don basitom ya tengkuk yang biasa pun sosial be dia kata ke inquiry ke badai kanu no kambaman ngala om bakadon kelenti jong ka an wa ki BSF ki they should follow the law to the letter nomor hang ne ke area kamtam kadon ka sensitivity lani ka jing yataku happening ka BSF bat ki paiba haman kapor kadon baik kani kejing itu demanta kani kala pau saya kerar lade pipe ya ke FIR ke bala file ya ke ke bonu samla ula itu kadi ke jingle bor be ya kata ngimla bandina la sule bor la supanangkam bakla ya ka sulai ka ba aibat ke sarkar ki banyadai kari ki siap ban ya ubreu ubungan lului ubreu ba wala dule ite kila di ban bat ndai bu dan sulai te ndai bu ki ibu dan sulai bu yele persiap ki hari shu lek baik shu siap baik klem keren te kani kadi ka ba ani ka ba kya ba ka jimut jiparat ini